Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiya'i vel mursalin. Seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuh. Hurmatlı musulman bir tuğandar. Murdağı sabaqlarımızды ulantıp, bugün sabağımızды gusuldu vacip kıla turgan nerselerge toktonyp, anı bayandap ketmekçibiz. Birinci gusuldu vacip kıla turgan nerseler manidin atırılıp şahvat menen çıgısı. Egerde mani atırılıp şahvat menen çıga turgan bolsa al adamga jana al ayalga gusul alуу vacip bolat. Mani деп бул эркектин жана аялдын уруктугу айтылат экен. Эми ушул биз айткан сөз, биз айткан маселе ал уйкуда болсун, ойго болгондо болсун, аялы менен жакындык кылганда болсун, же болбосо түшүркөгөндө болсун, же болбосо атайлап колу менен чыгарган убакта болсо дагы ал эркекке жана ал аялга гусул алуу важип болот экен. Аллах табарака ва таала Kur'an'da El-Maide suresinin 6. ayetinde وَاِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاتَّحَّرُوا Eğer cunup bolsoňor tazalangala degen ayetin negizinde uşul amaldar bizge vacip bolat eken. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadiste aytat innemel ma'u minel ma' Kaçan gana mani atırılıp çıkkan bolsa şahvat menen al ubakta al adamga gusul vacip bolat dep basa belgilep aytkan eken. Ekinci gusuldu vacip kıla turgan nerse erkektin usta keseri aldınqa uretke je bolbosa artka uretke girip görünbey kala turgan bolsa kılgan adamga da kılıngan adamga da gusul vacip bolat eken. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den hadis gelet, egerde eki usta keser jolukkan bolsa, al adamga gusul vacip bolat dep. Gusuldu vacip kıla turgan üçüncü nersemiz, uykudan turgan adam özünün giyiminde jana töşөгүндө mani je bolbosa madini tapkan bolsa. Mani dep jogor jakta ayttık, ayal jana erkektin uruktугу dep, al emi madi bul adam düylükкө mezgilde çıgıuçu suyuktuk. Mına oşol eki suyuktuk uykudan turgan adam egerde düşürkөгөнүн bilbese dagı al adamga gusul alуу vacip bolat eken. Төртүнчү gusuldu vacip kıla turgan nerse bul ayaldarga байланыштуу маселе. Ayaldардын etekkeri je bolbosa nifası toktogондон кийин аларга gusul alуу vacip bolat eken. Allah tabaraka ve taala Bakara suresinin 222. ayetinde وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ Ağlarga jakında bagıla, alar tazalanganga çeyin dep buyruk edetinde gelgen. Bul ayet hayızdan jana nifastan tazalanbastan turup al ayallarga jakındoo aram bolup eseptelinet. Hayız etekkir en azı 3 gün, 3 tün, en köbü 10 gün, 10 tün bolup al emi nifastın azında çek jok, köbü 40 gün dep bizdin Hanafi mazhabında belgilenip ketken. Emi kaçan gana uşul ayallardın etekkiri toktogondo, andan keyin nifası toktogondo alarga gusul alуу vacip bolat eken. Bizin gusuldu vacip kıla turgan 5. nersemiz bul el-maut. Adamdın başına ölüm gelip bul dünyadan ötken bolsa, anın jakındары, baldары, atası al adamды juup tazalap kepindep bul dünyadan ötkөрүүsü oşol adamga milletti bolat eken. Mına ölgön adam gusul aluusu, juunturuusu bizdin mazhabыбызda vacip bolup bekitilipdir. Mına uşu menen bugünkü sabagыбызды ayagına çıgarabız. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuh.